Bakam kita kiseng dulu, haka kerteng juga kiseng dulu. Dari minta kita balik pada kersamen, ya kita kiseng kita nabar, coba kita celah. De bat mereka kuaruban penpau ni seisian. Bagi non kersan jom ke Voice of the People Party, kita dan kamban perkat. Arti ini kita ngelam minum syukur iki, minum syat kelai iki, ini akan nongrim. Bagi kerpat iki bakin ai ke jingkersan ini. Daga babu ijinto ay ke bakerpang bang inya akini ke samsem pergi jinya ke babon harangkat upai ba harangkat kinong ke baskem ke ji kata ke bala chwa ban penso ngina kaliang jong ke tio entah singi ning ba ke ne ke lat thai ko ba ngi kwa ban tip chpi ke ba ni sngo ya hap jaga jing ya ka jing pun sngo ba kepi pangyang bade presiden jong ke HSPDP pula pensengo menin bu unwan rak biang ya gitu MLA ki bala jak kato kat nepor swapan form ya ka sarkar te ngisngo ya dairu ya ke jingkren jong u pula kren do ka basai ka bala long clear cut ba penbiang saya ke nambar ba kin sawan yes no ban form ya kata ka non NPP but non BJP government te bat sko wi ngakwa ban pensai chipat ba khanang ba kinum yes thu bakla ya ka seng HITO halor ba balai ka kwa da kata ka non BJP lane katakan non NPP government kadai halor kanong rim ngina do pastang ni latip syai ba laka kanehi ka NPP lane ka BJP government kanumla ra ban yakren halor ya kataka uniform civil code lane ka UCC hakane ka kanti namar ba ngil dangi phai din haus ne mar hajar khat khandai adon ke jing yakhi ka bujur hune lingba ka CAB te hadin ka to kat ne pat ngilai I lingba ka MP jongka National People's Party lane NPP kamenjur ya ke CAB tadi halor kata kanong rem ngitiang ba yo lese kandek NPP BJP led government kanumla raban kran dai halor kata kanong rem ngingi yang scam ba ban kwa da kata ka government ka bum don lang kini ki National Party kum ka NPP ba ke BJP te hagadai bar ka jingkarsan pat ya ka meeting ke bala penlong da ke HYC ngina kaliang ka jungi kade hadi ngi luan hang to ngi kersan kade halor bu kunto uba preston ngi halor bu wong ba ke HITO kala I kumba kade ka political wings jong ka political party jong nor jong te ngina kaliang jungi ngim don benta beno ngi yang scam halor ka nongrem but ngi kwa robon pensai ka hito ka kamshimla ong ba ke HSPDP kade ka bashat kala Tarai pilai ihin lek bagi statement ru ngi keren ngi counter be ka ego ba pastun wong but ngi keren bedak basai tangin na kalian ujungi ngi yagi kentian set kala mdei ba kami naka hito lane na udukot jong hito ndrengi issue ke kentian set kala kami leng bagi katto katni kilat thai kubor kabada ong dei kentian set kala ya kejaj benreu ndrengi na kalian jungi ngi klem ong kentian ru kata bat nim songno di ru bandong yo le se yo kidon giwe ki pat ki parti rulom ki ban penyus no yo kito pat kile ke te nimso yedai ban kentho yeno tas koi runga pa ban karne ko basai ning ba ka hito hi philai bangi la lek keleng hi ki jaka ban pensai pet ba kumno ban je ki nong mikmat hoi don ki kato gan ne ki bam ngop chu ki bam bi chu sansnem re ki dang don hi rupat ki ba Yasno ketilang, tengi na kalian kujungi ke kamram